السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈویژن ساہیوال نیوز۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن رضا شاہد۔ خوبصورت پروگرام اس وقت جاری ہے سحر مدینہ۔ آج ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ، ساہیوال کے ممتاز ثنا خان مصطفیٰ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کے ہونہار شاگرد ہیں۔ نعت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، بچپن سے لے کے اب تک حضور کی نعت ہی ان کا حوالہ اور ان کی پہچان ہے۔ بہت خوبصورت پڑھنے والے جناب محترم محمد برہان قادری صاحب آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ ان سے خوبصورت کلام سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں محمد برہان اصغر قادری صاحب کی طرف اور ان سے درخواست گزار ہوں کہ خوبصورت کلام ہمارے پروگرام میں شامل کریں۔ جناب محمد برہان اصغر قادری۔ جتھے مدنی دا ڈیرا اے، جتھے مدنی دا ڈیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے۔ اساں جانا مدینے نوں، اساں جانا مدینے نوں، ملنا عربی نگینے نوں، اساں جانا مدینے نوں، اساں جانا مدینے نوں، ملنا عربی نگینے نوں، ہویا شوق ودھیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، ہویا شوق ودھیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے۔ اور میرے واقف خیالاں دا، میرے واقف خیالاں دا، میرے محرم حالاں دا، میرے واقف خیالاں دا، میرے محرم حالاں دا، سونا دردیو میرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، سونا دردیو میرا اے، نی جندڑیے چل چلیے۔ بوٹا آس دا کھل جاوے، بوٹا آس دا کھل جاوے، سانو ڈھولن مل جاوے، بوٹا آس دا کھل جاوے، سانو ڈھولن مل جاوے، او دے باج ہنیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، او دے باج ہنیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا اے، نی جندڑیے چل چلیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عزیز وقار، یہ تھے محمد برہان قادری صاحب، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے مدینہ شریف کے حوالہ سے کہ مدینہ نہیں دیکھا کہ خزینہ نہیں دیکھا، ساحل پہ امیدوں کا سفینہ نہیں دیکھا، افسوس ہے اس آنکھ کی حیات پہ حاکم
जिस आंख ने अभी शहर मदीना नहीं देखा। और एक दिन अर्श मदीने ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਸ਼ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਰ ਲਈਏ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੀ ਬਹਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਈ ਸਾਰੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ मिले खुदाई सारी कमली वाले दे रोजे तो वार देवा। आइए उसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्यों ना हम दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। खूबसूरत महीना इस वक्त जारी है, रहम तो बड़ा महीना इस वक्त जारी है, रबीउल अव्वल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हमारे नसीब में है, हमारे मुकद्दर में है। तो क्यों ना हम उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौका पर अपने घरों को सजाएं, अपने लबों को दरूद व सलाम से सजाएं, और आइए एक दूसरे से मोहब्बतों का दर्स दें। आइए एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि मोहब्बत ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। मुझे दीजिए इजाजत इस खूबसूरत बात के साथ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक और खूबसूरत सनाखाने मुस्तफ़ा के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।